ngibuyele emuva ngiyakulalela ikulumo yakho ongibalele yona kubonakala ngathi usese namagcubi wakade la khona mhlambe jama kancane sisi la khona bekasese teenage wenza amaphutha ngaleso sikhathi into lengathi awuzange uyidlulise ngoba nakho ukhonile ukukhulisa abantwana bakhe kuhle wabasoroha nayo umthethe mntwana wakho ke ngibala ukuthi mntwana wakho so into engifuna ukuyi-understand engifuna ukuyizwa ekwenza ukuthi ugcine ungena esibhedlela uthi uyakustressa ngiliphi ihlamba mhlambe khe wakuthuka ngakho ngifuna ukuthola nasikhuluma ngefoni le nomntwana loya angikhuluma nomntwana basho mina ngimbangisa 500 ngithi 500 yiphi batsho sokuthatha 500 sithenga ifoni ngithi iye musimina siyazikhulumela yini umntwana lo ifoni lezangathi iphukile uthe yajema so manje sicocela ya wangithuka wathi basho yena ngithi enhle kubuyeleni labo uye khona ngitsho le mendrweni ngitsho wathi ubuye ngibuye nani ngibuye nabathi wena ubuye nani ubuye nomuzi lo ubuye nomuzi lo la mara sisi sicela uyithathe uyibekela emlonyeni ukhuluma uphikise isizwe khe ngikubuze ithathe uyibekela emlonyeni Mike okay ucabanga ukuthi umama lamagama njengala ngazithomela uthi wena ubuye nalapha and then bese yena ubuye nendlu bathuka mina angithuka ngokubeletha nguyothanda ukungithuka athi ngigcwalisa abantwana la kwakhe inini azange kusho lokho mara bese nakakuthuka njalo hayi asilise laba ngaphandle nguye lo wenza ukuthi nize la uyangibona ngoba uleke kamhlanga le and nguye ofaka umama ami pressure ukuthi abize nina la umama akho naye umama akho bekumele asivimbe umama ami naye uyaphushiwa indlela ngithuke ngayo ngifuna awungangiphenduli jama zila imhlamba zakhe yeah ngizazilalela angithukela into engayazi mina ngifuna sinawe sikhuluma sikhona uphani chance ngesicala ngifuna ukuthola ukuthi vele iqiniso ukuthi likhiphile igama lokuthi wena uze uphethe 4 yena uze uphethe indlu nagoke mama uthazanga kutsho angisho mina ngikhuluma into angitsheleyo batsho ubuye nabantwana abayi4 mina ngibuye nomuzi lo batsho la yokuhlala mantu kanje yini laba bangaphandle wabona machangana batsho la yokuhlala bompintshi namachangana adoda ngenza umuntu omombe ebantwini yazi hawu manje uyazi ukuthi inkinga yami kuphi sometimes uyabekezela uzitshele ukuthi into izakho demo akhula uzakusaka akasaki nanje uyesibhedlela iveke epheleleko ngisho ngaleya ungithukile wathi kuba bakhe ajamela ngithuke wena mina ngihleli lapha batsho ubaba kuthi kuye igate le angemuva le angifuni ivula ngilalela ngithi igate le umkhulu uthi igate le angemuva angifuni ikhilu uthi batsho ukhilula igate le ngoba boyfriend akhe bathi yangena la ngithi hawu une boyfriend kanti na uthi yamusi ufuna ngenzeni ngithi hayi wendrile wena iboyfriend yakho yakafani ungena la anje thina sazi ukuthi usachadile nakachadile bamlobolele phi khona la kini bamlobolele la inkomo zifikele la ekhaya bilaka abakaceda ngisho base wamlobola wakhamba ukwenda wayenda ngendlela right or yena wasuka la wayokuvakatsha ekhabo boyfriend ngimtshela ngithe ekhabo boyfriend thina ke sindebele nawulotsholeko awusaye ekhabo boyfriend kosabezela bazokuthatha yena wakhamba ukuvakatsha ngitsho bamthatha ekamreni bamfaka isimanje khona le kwapha iya wangitshela ngomgcibelo ukuthi ayisho mama ukhuluma into zakade nami ngibuyele emuva ngibatshela ukuthi ungikhulise njani abamakhelwane bayazi indlela ongikhulise ngayo ungenza ukuthi indaba lesithomele mina ngikho le bhuti ne angakhuli kamnandi nokuthomba angathombi ngenxa yakhe angakhuli kamnandi so angifuni ukuyela emuva ungibusele emuva mama and washo ukuthi angeke ungithombise washo wena wathi uyangila akusibantwana ununi wathomba ngicela ukukhuluma kucala kunomntwana ekhabo lingana nami unomntwana phambi kwami mara wakhona ukuthomba ununi ekhabo ununu nakathombako
mina umntwana benganaye nonuna anganaye mara ununu bamthombisa bokhuluma nomagogo ngale ngemuva uthi angeke ungithombise angifuni ukubuyela emuva mama angifuni ukubuyela emuva wena ungibusela endweni la ngina 14 years ungangenzi njalo wena nje ngufofana obiza abantu aba ukuthi uzongihlazisa kulungile mina kusala ngiyakuthanda and ngizokusoroha mina tot ekugcineni ngiyakuthanda ngizokusoroha ungikhulisile mama nakakhuluma amagama njengala uthini uyaweza amagama akhe mara uyaweza amagama uthi uyakuthanda musikoma ivekeyiphi asikade before ngiyiveke phela kwesibhedlela ucala umuntu nakathi uyakuthanda uthini ngithi before ngizokuya esibhedlela iveke pheleleko ngiyakutshela ukuthi bekathukana la angiphiki nomuntu ngiphika nobuhlungu bami uphika nobuhlungu bami behliziyo abazosicabanisa aba ayikho into abamenzela yona bamcala ngamehlo bayakhamba bamcala ngamehlo mina umamami ngimenzela everything uyakhona ukungibawa ukuthi yenza ukuthi vas yenzani ayikho into angayenzi mina la ngijamele ispace sakhe ngoba ubuthakathaka uyangizwa bhuti ngijamele yena ukuthi umuzi lo ungabonakali ukuthi kunomuntu ogulako la ngendlini abantu abezela abasoroha ngimi emini ngihlala naye fika abantu benza intiye wenzelwa ngimi intiye imvakashi zakhe zifika zithole ku-happy mina ngiziphekele ngibheka umratha kuze abantu bakude bavele ekhabo kube mnandi bajabule ngihlala nginaye nedi kunesitha phakathi kwami naye esenza ukuthi mina nizelane ezongihlazisa imasileyo and ngiyamazi yase ngibawani baba jama ngimphendule uyabona thuka ngazo yangizwa ngithi nawufuna ukuthi ngilwa nobabami uzingena ngani usesakhe lo eza ngikutshela ubabami ngenza iphutha ngalwa naye njengoba mamami azange ngalwa nobabami ngezandla ngomlomo yazi umama amichazile bekuyindaba egate angemuva so kunomakhelane ovakashe ngapha uma ubaba makafuni ngegate le manje ihlala ivulwa manje ubaba uthi akafuni igate le sesiloyajikele ngale so nami ngaba nolaka kubabami sayilungisa nobabami so bekunabo sesakhe abavakashileko oringisesakhe lo munye oringimani wathatha indaba wayisa komunye wakamhlanga lo wakamhlanga wangifonela ngingekho la ekhaya wafuna inamba zami kumntwana nami wangiphosa so wena abuye emendweni wena shuburu wena ini uyangizwa ngithini nazi inhlamba zakhe zibhlungu khulu ngithulile zibhlungu mina umuntu lo akasingowala nazi inhlamba zakhe ngoba yazi mama zangitsho next njengoba thina sibe sifuna ukuthola ukuthi ubizile mara sangimtshela ngenhlamba ezila azangimtshela nasi funa ukuzisa zona yezo abo sesambenzeni sebadiniwe ngendlela ngihlukumeza ngayo wena uyabatshela ndibatshela into engekho enenkosi angibatshele phela into nangangiphathi kuhle usesakhe wegazi nangu la azange ngilwe naye ungikhulisile lo ngwakababa omncane nembonga abazifani iskim sakho akisho ufofana and azange ngikutshele ukuthi ufofana u10 mina ngihlonipha ukugula kwakho noma ngilwa nabantu mara kuyafana angihlukumezi ngiba abasihlanganisako ngiba abasifaka abangena phakathi mina ngasho ukuthi ufofana akana right ongena indaba zala kumanje ubiza abobhudi labo babakazi ukuthi abobhudi labo bezala utshelwe ngiba kisho ukuthi ubabize utshelwe ngiba mara-ke sesiphela ngeke cala awukhulumi naye ngendlela ukhuluma naye ngakhona ikinga yazi ikinga isayithela ubuhlungu buzwa ngimi iya mara noma umenzela yonke into akamele ukuthi umrasele